Alors, m'a salue tout zami yo ki la dehors dans le monde YouTube là. Um, Mwen te suspend fè video paske m pat gen tan, men m ap remonte sou bagay yo. Mwen fè group ki le Haitian Free Thinkers lan, nou toujou a fè travay nan fè an. Donk, m konen gen pil nan nou ki Haiti, men gen pil nan nou ki Etats-Unis tout. Donk, m ap ankouraje nou pou partisipe avèk sa nan fè an. Mette I guess on demande, I don't know, créole moi pas tellement bon, but m'ta bien aimé faire m'pa vle di un débat, mais m'a cherché chrétien, haïtien qui chrétien, un pasteur, m'ta bien aimé parler avec un pasteur. Si nous t'es ka chita, faire une interview sur le sujet de religion, si yo c'est n'importe nan religion yo, témoin Jéhovah, baptiste, catholique, n'importe. Sou pratike vodou, mta reme fè an korespondans avè ou pou mwen ka ese kompren pou ki sa ou menm kom ou a ese on chwazi religion so chwazi. Paske nou konen ke nan populasyon haïtienne nan nou nan plusieurs de religion, including Islam. M konen gen moun an Haiti, gen moun nan komunite haïtienne nan ki musulman. So, nepot so ye an, men spesyalman map chèche pou chrétien yo. Paske mte yon chrétien koun yam son ate, sou bat kon sa. Donk, sou kapab ou ka cheke nou, ou ka email nou nan haitianfreethinkers.org ou bien cheke Haitian Free Thinkers sou Facebook, ou bien, ekri un mesaj sou Facebook, I mean YouTube. N'importe jon kapab. E pi nan fe konversasyon, e pi nan wè sa nou ka fe avèk sa. Donk, mwen kwe sa pral rive soon, e mwen vreman eksite pou sa, paswe m gen proje ke map travay sou li la. Donk, m jist fè video sa pou m sale tout moun yo, e pi m fè nou konen ke map toujou ese fè ti video lem kapab, e pi bon, that's it. So, m nan pale plus tard.